Hai semua, okay, now dekat sini kita ada satu item from Tory Burch. This one ialah Tory Burch Britain Snake Emboss Chain Crossbody Wallet with wristlet. This one dia menggunakan material snake emboss leather and this bag datang dengan dua strap. The first one you guys akan dapat wristlet. The second one you guys akan dapat crossbody strap. This one jenis half leather and half chain, but both strap bukan jenis adjustable tau korang. But don't worry, it's removable, and bahagian dalam pula dia menggunakan magnetic snap closure. And bagi sini kita ada satu main compartment and ada 6 card slot. Dia ada satu full zip compartment and 2 slip pocket. This bag sangat cantik. Kalau korang suka this kind of bag yang nampak rare, nampak garang macam ni, maybe you guys boleh grab dengan kita sekarang, and you guys tak perlu risau. Item kita semua 100% original and authentic. Kita ambil daripada US tau untuk korang. So tunggu apa lagi? Grab sekarang dengan Fish Travel.